omuzindaro gwa radio ogu amanyirwe nka kuri banza Benon kandi hati police mwino muri 10 ryengaro aharubanja orwobwisi. Ebi byabo mu cyaro cya Kayenje Rugongo Ruyanje isingiro y'amashumo mu kire cya Bushesheri izoba nikigambwa ngo kuza kutera muri muno wari Shento Arnita Godfrey mpaka fire amutuzero kumuguruza umuzindaro gwa radio wakakwata radio ye ngo yaguza umuzindaro hati ngwe chini ngo bene bafenkito ziye ngo abyazini hatukandi ugugubwirwa rere mara abiratine nango n'ikinkito kuyabirendera kujya kumutera ku kajya ko atinde cyabiri yaziriki takushuma biratina hakuruga kujya mu naza mu kumusenta ari nasiba yagumana muri batomisha yo mu mpako abanyabuzare nibongera bagira ngo Benon kwahereze kwita umurumuna yagezeho kutoroka niko kumukwatura mu Rukabuyanda. Atanashiwe buze otero umuntu akazindaro ka ready nekintu kibi munonga nitukizumirira konke cyo mugisha murungi owakikozere twamukwasira atwe twaza kumutwara ebiragiro bimukoreho agwachikumerwa ha polisi hamushango gwenda kakwate no bwisi obwe bategereze kumutwara umukoti gasha kwa Ruth n'wamanya